wa wai penem burom ya gini kari tu dia in negas ni lembaga 14 finance eva gini kari uman gi jing kerku wan ra ya ka khoj ke junior agan ni sor Jowai gi i wa gini kari uman gi walai bai laranti klem ge jing pun put wo ye gi bukit duba ye ini jing dawa yo ko jing Jowai ko kedoi yu chemi wa niki port ki port wa kampung no da zaman kesni hi kinong chong chnong phone ba ki wa ile ma mengwan kri no jhep au jan mistep kinong chong chnong da phone ba ki ngai itip hi to niki dau ki wa duna gi kri niki dau ki obon miu kumbiang yi jing em kam yong chnong ki tau dengan ni kesi dap desa komen ukro do kata neliang ka municipal lembau chairman emburam yang i MLA bagi minister yang i neni district yang i chip kia gi yakin kijing emkam yang kinong chong chong hani he Jowai Yuluti wo yo ada urban planner yuluti yo ada ka Jowai Municipal Board hanrai gini ka board nanti pikaman function tengah ada emburam yo MLA setiap bah constitute ka board ko tikina kawa uang la to kawa function de ko to kom yo ikta ki center scheme kenang bagi nong kerekam ini na yo suki CEO yang yo apply do to kom chairman yang yo apply do to kom yo ki pai ba la ki scheme yo bon leng ba yang keni ka municipal board keni man ka benta ka wachim ko kebu hakmat yang MLA ambrom yang was nya ba you constitute no yo ka board ko pitikira kenang wa yo amkam ini ngelai ingang gue senong dekat stome ngau ngi PA ba ye tha kat wi tre dang cha gi hoi ba nrai da poi por wi di temporary arrangement nrai perchangi kat tele yo thu ki la hei wani thau wo yo yu pelang di jhep apo ka Jowai town lai bi chapan ki jai ongi san chunong cha ti san balang cha perchang phi ulai chati trong outskirt yang ke Jowai ong le kini ga sliding na dile cha nei ba ile ismai tung yang ke Jowai ko lu no phi da I gam ki tre chnong hak emi ka responsibility ko wa utho I thau la to hak wi ki benta yang ke Jowai melebin yo hapo Jowai proper yo tnai kini ga dumping area hak wa yo pelang dem de kamu ong president tu wa yo tnai ka ha kata scientific method ko kamu nu treat I gini ki jhep tengah kata don hi ko kwa tangule ite MK mi wo yo I yo ka body ko khlat au ke jing ang not ko de slam to kamu dapat sniau ki rang ba chnong ni bo bon sin jo yo ki complain wat changa MLA le man ki por bon ne gini ki he chnong le ni ki he na ka sor Jowai jo bon sin poi ki phone call ki wo ong gi ade ile empoi ka trok ki jhep ne ga sngi em ten la da si ga trok tang le sngi so sngi de yoi hai ta ya mu siang ki jhep ki da lang de smart tung lut ka chnong Jowai gi ong I te man sket ko jing ter khu go khron ne ga sngi walang ba ka 14 finance te de yo ai ki ni ki artli ki kari to de pen ye ni khmat ki wa ho sen ong yi pen do ye te chi sendon ye jing henry ko yarap chibon hei wo kit uba ya kini ki jing ki wa hedging to wo kit ya kini ki jhep ni po sor Jowai ki ong I de yoi mi ki khubor ki wo bon jaj kham tam hedging to wa kini ka thau no jhep te jan yo bai phi tip bai phi ro I jhep le ni I jakhlia wa bon na ki bru le ni ki chnong mem kwa ki
mem kuat gi uno kuat gi tang wo pelang gi mem wo kuat tem tok go suk gi i kam ke sarkar u ye u tho sendet nei ba MK mi kat ni pathan de bon gi jing de em ge NGT de em gi NGOs de em gi kam tagi environment bon jai te hab yu pai ye ga thau le ko wa mem ye ga jing ta i gi ni bro te ga kam to man go ga lai chkhmat ni liang ga urban department le the create ko ye task force ko identify ye ka thau tang wan ne liang yong nga hi nei ni na juai churu ko Jowai Municipal Board de jo ye chong meeting in ka por ongi ma dei to wo yo i dei thau iwa ne ba la da daw dei li tho i da li pa in lagi chnong gi bru le ne da hab du thet ne gi bru tem to go suk te ma dei to wo yo i thau na gi wi ki organization le ne kam tam kam ga district council pen suk ko le ne pen smart ko ye kam te i kam man ka te de lai de khut meeting i hadisi lamba ka jing ya khmat yong DC yong i de ye chong i gi meeting de bon sin da ka ni gi meeting de em gi representative yong ka district council le de em gi jing ya klami wa nagaliang ka board ka de bo ga request ya ka district council wo pen yo ye te thau te snya komen u pentip ye phi kam de pen snya hu yi u nominated MDC yong i le wa de liang ka council le de ra go ye ka ni ha ka EC gi yong ka te ne liang ga EC le de e go ye ka rai gi yong ka wa u e go ye ni thau tang wa kat tem pu yo ye ka ni ka formal ga jing tip ko man official te dang yang i te yo ye te ka chithi hadin wa yo ye te daw lai ye ka joint inspection yo pa ye ka te ka thau yuluti la da biang ga ni ka thau te yo i pun man ye ka ni ka landfill la ni thau no jep ha gi chpor te he jo i por le ne liang yong ka state government kham tam he jing to urban department ki le de work out ki wo pun khre ya ka ni ka treat ya ka solid waste management te dang ye klam wo director two step chwa one chani le dang ka li o wa common ke jing pun khre he jing to wo ka juai te kam ong ka te ne ba de pha i ya ka ni ka plan ne ba kam mi kini ki jat kam to ka Odisha to ka wi ko khmat phai kini ko man export ye kini ki kam te de pha ye ka team ha po Odisha ko pun khre ye ka te ka plan te ka plan man go ready tang nei daw man ka ni ka lockdown kat ni pu yo i u finalize ye ka te wro